Turisti koji dolaze u Sokobanju ubuduće će se ovom mestu i ponudi informisati u modernom infocentru koji je svečano otvoren u Sokobanji. U zgradi legata Miluna Mitrovića smešten je ovaj novi kutak turističke organizacije koji može da parira savremenim infocentrima u svetu. Ovde će informacije biti pružene na multimedijalan način, pa će gostima na raspolaganju biti i virtualna tura pre nego što se odluče da posete neko mesto. Zahvaljujući Skupštini opštine Sokobanja, predsedniku i zameniku, mi smo početkom godine dobili 2 objekta na korišćenje nova koja nismo koristili. Ovaj deo objekta u nekom prethodnom periodu pre 8 godina i jedan objekat u Sesavcu, deo mesne zajednice za koji planiramo da napravimo vizitorski centar Sesalačke pećine, sela Sesavca, Bogdinca i Milušinca. Zašto smo aplicirali kod resornog ministarstva za sredstva i imam prve informacije direktno od ministra da će projekat da bude odobren, ne znam u kojoj visini sredstava, ali iz tog projekta i jedan infokiosk biće deo opreme u novom turističko-informativnom centru. Turistička organizacija je u skladu sa planom rada rekonstruisala ovaj deo objekta koji smo dobili na korišćenje u jedan modern turističko-informativni centar koji će na multimedijalan način pružiti informaciju svakom gostu koji to i zaslužuju obzirom da su kao destinaciju za odmor izabrali Sokobanju. Pre svega u narativnom i verbalnom delu od strane zaposlenih informatora u turističko-informativnom centru putem tekstualne poruke, putem vizualne poruke od izloženih fotografija i naravno tu je poruka i informacija u vidu video i audio materijala i nova 3D VR tehnologija na raspolaganju svim turistima, obzirom da je pored tog budućeg infokioska već turističko-informativni centar opremljen 3D VR naočarima. Tako da, ukoliko se neko od gostiju zainteresuje da li može da obiđe, na primjer, Sesalačku pećinu ili Sokograd, moće da stavi 3D naočare, da pogleda kako to izgleda i da krene u svoju turističku avanturu. Sokobanja je zaslužila da ima jedan ovakav informativni centar, rekao na svečanom otvaranju predsednik opštine Miodrag Nikolić. On je dodao da je i prethodni prostor bio dobar, ali da je ova lokacija adekvatnija jer infocentar treba da bude na samom šetalištu. Svi smo svedoci kako je ova zgrada legata izgledala, koliko godina zbog restitucija, zbog raznih birokratskih procedura nije pipnuta. Ove godine smo rešili ipak i ako ostanemo bez nje u restituciji da je sredimo, jer je sramota da ovakva jedna zgrada liči na ono na što je ličila u centru je Sokobanje. Naravno, ono što smo se dogovarali sa Ljubinkom, to je da smo prvo kulturne manifestacije koje su oni fenomenalno radili, odvojili kako bi i pripojili novoosnovanom kulturnom centru prošle godine, kako bi oni mogli samo da se posvete promociji turizma Sokobanje, kakvu Sokobanja stvarno i zaslužuje. Naravno, jedan od tih produkta je upravo ovaj informativni centar, moderno opremljen. Nikolić je najavio da će zgrada Zavičajnog muzeja, gde je ranije bio smešten infocentar, biti urađena kako bi imala mogućnost da čuva bogatu arheološku zbirku i druge vredne eksponate koji svedoče o bogatoj istoriji ovog kraja. A postoji neki budući plan da na ulazu u Sokobanju bude postavljeno još informativnih centara.